He huinga o ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō. Nā kua tae mai a Pere Wihongi, he kai wawata reo Māori, ki Murihiku, hei whakahihiko i ēnei rangatahi. Ahoy anō rā te wā hiki au, he āki a rātou kia whakawhaingatia o rātou moemoea. Nā reira, ko te takahuri i ngā moemoea hei whainga mā rātou, no rātou e puta atu ana i o rātou kura. There are three kind of outcomes that I want from our little afternoon session here. Ko Ka Hao Te Rakatahi tētahi hui taumata e āhei ana ēnei rangatahi ki te rongo i ngā kōrero mai i ngā kākākura o te ao Māori, hei hāpa i a rātou mo te wā anamata. Nā Kere Wihongi no Kihi Charitable Trust tēnei, i waihanga nā runga i te kitenga o te korenga o ngā kaupapa Māori pēnei nā ki Murihiku. We see reports that have been done by Te Raudo, One NZ Foundation that talk about the experiences of rangatahi Māori here, and there's some, stark comments in those reports that talk about how our rangatahi still experience racism, still experience negative stereotypes, and so again, if we know that, what are we going to do about it? So this, we know a one-off event isn't life-changing, but it's a start. He takahiri tā mātou tae mai ki tēnei whare waka. I te mea rā hoki ki au nei ko te mana Māori, ko te reo Māori tonu te waka kawe i a rātou, ki tō rātou anamata. Nā reira, ēnei tūmomo hui pēnei, he whakarite i o rātou waka, he whakauru pēnei hini, e tai ai rātou ki o rātou moemoea. Ko te hākura ihimaera Manly, rāua ko Latia Taki Moana, he kai waiata no te tai tokerau, ko tai tawhiti mai ki te tai tonga, ki te hāpai i te reo Māori, i wainga i ēnei rangatahi. Ko te mea matua o te reo Māori ki konei, kia kaha noa ngā rangatahi, te ngana ki roto i tā rātou ao Māori. It's actually not that complicated. You just got to start. Ko te wāhi ki a Māori Millionaire, arā ko Te Kahukura Boynton, he whakaako i te taha pūtea me tāna haerenga hei kai miriona i te wā e te kaumā waru ana pakeke. Te pakeke o rite ki ētahi mata o te whare. It's to dream big. Like, think about what would you do if there were no limitations, if there were no barriers, what would you achieve? And then identify those things and learn to create strategies to move through aha kua te aha, even though challenges will come up, even though it will be scary. You might fear failure, you might fear rejection, but continuing on that huarahi aha kua te aha. Neke atu i te kaumā waru pai hineti o te taupori o Murihiku, he rangatahi. Nā, ko te hiahia o ēnei rangatahi, kia whakatu he kaupapa anō pēnei nā. Ko tēnei tuku wā tuatahi e haere mai ki tētahi o ēnei kaupapa. Raue ki te rongo i ngā kōrero e puta mai ngā tangata. Hi kakatonu auga kia rongo ngā whiako, ngā kōrero a pere, nui tāna akoranga. It's definitely been a real cool experience, definitely to be able to become a better leader in myself, especially for my kura. Let's get some clicks. Clicks. Kua whita e Ka Hao Te Rakatahi te tūmanako, a e whangaana ēnei rangatahi mo te kaupapa e haere ake nei. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.